Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, hinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ka jingseo ka paret but hila ban legu ban kuli da ka education loan. Hila ruban syukola hu number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu license, arn riwe khandai pra. Bahagia boleh? Dia 2024. Ini naik. Pikir. बेल्टी लगा राजा रसगुल्ला हो गया बेल्टी हो गया देखो और नया वाला भाई का पास है खाना नया वाला तो रिन्यूअल स्लिप दे खाना खाने गया है भाई है तो Kidikhat juga New Tribe Integrated Territorial Organization Nong Thama Unit hak arpu pratrik unailar arja apulai kila pelong ke jingkan ratring license ya kidukan jeng barjela kibadan hak snong renja hak ba kila lap bakidan kidukan bagi barjela ki bamshim la pinthama shu ya license wadan ru ki bamdan satya ya trading license tang ba ki pintulun be chakmat ya ka kamai kaji hau kerwa bala pha jaga bati CCTV ringkat bagi video bala ring hi da kidikhat keseng kahito kala pentip bahkan sepha da jing tho asal tanat ilaka jong Khasi Hills Autonomous District Council bahkan shimkhia halor kini It's here. It's expired. No, the new one is there. Where is it? Shelf. Kong ya pak lagi apa kan marki Itu. ini ये ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं है ना डरपाशनो ये खाली डरपाशनो ट्रेडिंग लाइसेंस Itu siapa ini bukan tuh? kasih dukan opek penting jal pasti क्यों उधर दुकान में बाहर रखनी चाहिए ना नहीं आया इधर ही रखा है दिखाओ यहाँ में तो आप देख लीजिए नंबर lah ya oke ठीक है चाचा हाँ वेलकम salah ki ong renew pan kari renewal slip KCDC का renewal slip ah trading license KCDC का यह ट्रेडिंग क्या ये है आपका दुकान नहीं मालिक कौन है कौन क्या मलिक हसीन मलिक नहीं मालिक हम नहीं है मालिक तो ही है काउंटर को समझता है यहाँ में कौन काउंटर का ये बेटा रीति का बने में हाँ ट्रेडिशन का हाँ हाँ खासी का मलिक लेबर लेसन पास है दिखाओ अब लोग का डेकोरेशन हेलो ओए đang nghe anh ta kênh check leverage check देखो Tuan di pala expire ka trading license kita badan expire. Dan terlebih badan kaliber license. Saya bukan
Te haji inspection jungi ngilap kibun hi kidukan kidan kita regulation bat dan ru badang renew. Te bat ngilap ru tu ni teli kidukan salah satu teli kidukan kibam dan hi buat di regulation. Te kalau ke cingnek ranwa ya ke AGC apa kita teki enforcement kita kita dari dan hewan mengi inspection ngilap. Te bat komposek him das ngi wan akan ya cika bangin ingkang kidukan itu kibambian kita regulation kita ngi wan inspection but da jinglom jungi ma da jinglom jungi ngin siyo macna report but insali submit batch iam coba tweet babat ke AGC te jinglap jungi kalau ke ba sosi pau komposek hilap ba hang ni ka ithan renja koloni kibon hi kidukan kibala jelai di kidukan kar te inong shu kumdo insa inong shu kumdo tak ba insa net bagi kan ushong bat ikitrai dukan demi kerpat dan long kepala ban ai no show khasi amar ba khasi jungi ya kurnu kam tum pisam la ngi kwa dukan tamba nimyo namar wala bat gini ke tribal dakinam tribal te bagi kerpat jungi kalong ba nangis kemat sya ke KGC lu bandepek bah kaba kiwan ban apply ya kita renew semai ne ki renew dapat amar kun ke an kenduan comes to bagi KGC jadi ni lah yang saya kepat ba pin da island ba pin da island ni khasi ban kin khayi da khot ma da kinja tender bagi khasi kilna kan bagi tip bagi bukan kilanya kenapa bagi khasi jungi kin yo ban apply kita bukan